Saša Popović je posle 22 godine rada u Grandu prvi put usred sezone snimanja emisija odlučio da ode na odmor, i to na Maldive. Povod je proslava 24-godišnjice braka sa Suzanom Jovanović. Saša Popović pristaje da ispuni želju supruzi, pa je usred sezone napravio pauzu i otputovao na odmor, a vođenje emisije prepustio Vojni Deljkoviću i Sanji Kužet. Čim je Brena doputovala sa Maldiva, vidjela se sa Popovićima i pokazivala im slike i snimke hotela, plaže, mora. Suzana se oduševila, a potom počela da ubeđuje Saleta da i oni odu. On je rekao da posao ne sme da trpi, da mogu da putuju u avgustu, ali su mu objasnili da to nije sezona za Maldive. Saša je na kraju pristao. Posle samo nekoliko dana, on je iznenadio suprugu kada je doneo avionske karte i aranžmane za luksuzan resort na Maldivima.